Oh, oh, oh. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. 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 Gloria a Dios. Este himno es muy hermoso porque confronta nuestro corazón. Se dirige este himno hacia nuestro corazón. Es de manera muy personal cada uno de los que estamos aquí al ir leyendo la letra, ¿verdad? En algunos, la respuesta de cada pregunta es, sí, claro, yo soy limpio. Pero tal vez en alguno dice, ay, no sé, creo que yo no soy tan limpio. Así, blanco como la nieve, híjole, creo que por ahí ha de haber algunas manchas, ¿verdad? Entonces, si fuera así, no es problema. El que no estemos limpios, ese no es problema. El problema sería no aceptar la solución. Es igual que si tuviéramos una enfermedad, pero ese no es, si hubiera cura, si hubiera remedio para esa enfermedad, la enfermedad no sería el problema. El problema sería que no se quiere tomar la medicina, ¿verdad? Ese sería el problema. Entonces, si acaso entre nosotros hubiera alguien que todavía tiene duda sobre su salvación, o todavía dice, yo sí tengo mancha en mi corazón, yo sí tengo pecado, ese no es problema. Ustedes hoy, escuchando la palabra, en la Biblia está la solución. ¿Amén? Bueno, vamos a cantar otra alabanza, vamos a cantar una preciosa alabanza que se llama Tú dejaste tu trono y corona por mí. Es la historia de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. Amén. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en establo te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en
en Él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo olor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Pues en Él hay lugar para ti. Amén. Hay un versículo en la Biblia, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, es el Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros, de una de otra manera, ha tocado la puerta de nuestro corazón. Porque Él quiere entrar, porque Él quiere ser el Señor de nuestra vida, porque Él quiere bendecirnos, porque Él quiere dirigir nuestros pasos, ya que nosotros no sabemos manejar muy bien, que digamos, ¿verdad? ¿O sí sabemos manejar muy bien nuestra vida? La familia, matrimonio, los hijos, el trabajo, la salud. Necesitamos quien nos guíe, ¿no es así? Por eso Él dice: vengo, toco la puerta. Es necesario que nosotros abramos el corazón. La puerta de nuestro corazón esté abierta, esté dispuesta a aceptar la palabra de nuestro Padre Dios. Amén. Vamos a cantar otra alabanza más, y también queremos escuchar que ustedes canten, porque cantan bonito pero cantan despacito. Entonces ahí hay un botón que dice volumen, le tienen que subir, ¿sale? Le sube al 8 o al 9, ¿sale? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro.
cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Lo puedo sentir en este mismo instante, lo puedo sentir muy cerca de mi corazón. Te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Queremos seguir alabando a nuestro Señor, ¿verdad? No se escuchó. ¿Queremos seguir alabando a nuestro Señor? Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor y pues nos sentimos muy gozosos en esta noche porque la alabanza proviene del agradecimiento de cómo nuestro Señor dejó su trono, dejó el cielo. ¿Se imaginan cómo es el cielo? Tan hermoso. Y Él dejó ese lugar para venir a esta tierra, para tomar el lugar de cada uno de nosotros y cargar nuestro pecado y clavarlo en esa cruz. Y derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados y nuestro corazón quedó limpio delante de Dios. Blanco como la nieve, así dice la palabra, ¿no? Ahora podemos entrar confiadamente al reino de Dios como hijos suyos. Amén. Quitó el pecado del mundo, el Cordero de Dios, nuestras enfermedades Él llevó, ciertamente sufrió nuestro dolor, quitó el pecado del mundo, el Cordero
Cordero de Dios. Nuestras enfermedades Él llevó. Ciertamente sufrió nuestro dolor. Por el pecado molido fue, dañado fue. Por su amor, por la redención, herido fue, flageado fue. Por su amor, el castigo de nuestra paz fue llevado sobre él. Por la llaga, su llaga que él sufrió. Todos fuimos sanados, fuimos curados. Por el pecado molido fue, plañado fue. Por su amor, por la redención, herido fue, flageado fue. Por su amor, el castigo de nuestra paz fue llevado sobre él. Por la llaga, su llaga que él sufrió. Todos fuimos sanados, fuimos curados. Redención, Él nos dio salvación eterna. Bueno, es una bendición el que nosotros estemos aquí, porque nadie está aquí por su propia voluntad. Hay un versículo en la Biblia que dice, nadie viene a mí si mi Padre no se lo permite, si no le fuere dado de mi Padre. Quiere decir que fue el mismo Dios quien nos trajo en este lugar. Por otra circunstancia, por simple que parezca, yo vine por una invitación. No es así, vino porque Dios le trajo aquí. Amén. Bueno, vamos a cantar esta alabanza y vamos a alabar a Dios. Esta alabanza tiene mucho que ver con el tema que se estuvo compartiendo la noche de ayer, que es el tema de la mujer adúltera. Esta alabanza se llama Ni yo te condeno. Vamos a cantar.
obsceno acto de rebelión. Nadie de ti nunca tuvo compasión, y tu maldad te llevó tan lejos que no pudiste huir. Pero mi amor te alcanzó, te trajo hacia mí. De rodillas humillada yo te vi. ¿Quién dirá la primera piedra sobre ti? Poco a poco el pecado se exhibió, pero la gracia fue: ni yo te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo. Los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Y con su dedo escribió, inclinado en tierra, vi un nuevo pacto que me justificó. Y en un momento limpió las tinieblas que había en mí, y derribó el muro de separación. De rodillas humillada yo caí. Oh, tú cargaste mis pecados sobre ti, y tomaste mi lugar para morir. Y te escuché decir: ni yo te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo, al cielo. Los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Y yo no tengas miedo, tú diste el perdón. Mira al cielo. Los que te acusaban No pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Ni yo te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo. Mira al cielo, mira al cielo. Gloria a Dios. Sí, muchas gracias. Muy fuerte aplauso, sí, una vez más para nuestro coro. La verdad, ellos vinieron desde México, sí, con todo su corazón, alabando, sí. Ahora también, como vamos a tener el momento más importante. Ahora con corazón abierto, ¿están felices? ¿Sí? Con corazón abierto escucharemos la palabra. Sí, voy a presentar en esta noche al doctor en Teología y Educación, Pastor Pablo Chin. Él es director general de la Misión Buenas Nuevas
y presidente del Congreso de Líderes Cristianos en México, Centroamérica y el Caribe. También profesor del Gunios con Teolio Shin. ¿Sí? Con fuertes aplausos vamos a recibir al pastor Pablo Shin. Kami sa kisipla sa karumana humana katatakin taki bendición. Wali sumpeho panagakuchura para que charmaste taktañaniwa San Juan qilqa taqtapqama kimsa qallqu halqa San Juan qilqatana kimsa qillqa taqamayat nayra qatur ullarapqañani Jesús asti olivosat qollurua sara wayharakina qipurusti wali alwat templuru kutanina purinipansti taqe haqinakar hupar hak'achasi phana Jesús asti qont'asisiwa yatichana qont'asisinwa yatichana qalltana ukamasti ley yatichirinaka farisunakasti irpanipqhanwa ma warmi wachuqa huch luriri asisa uka warmirusti hupanak taypirua sayt'ayarakina ukasti Jesusaroq saphanwa yatichiri aka warmiroq wachuqa hucha luriri katuntapqta Moisesan leypanqa yatiyapqhituwa aka kasta warminakaroqa qalampik upqa siwayapqam humasti kamstasasas hupanakaq aka saphanwa Jesusaroqa yant'añataki uka hupar huchanaka pata Jesusasti uka pachawa uraqero alt'asin luk'ananpi qillqana qalltana kisipqhan ukatsti Jesusaq hupanakar unkatasinqa sanwa humanakan kawkiriti han huchaniki uka aka warmiroqa qalampi haqtapqam qalltasa wa sitata alt'asin uraqero qillqasqa kina huparusi ukat mayniyu sarqapqana Jesusaq sarakinwa sapaki uka warminpi qiparqana ukat Jesusasti sayt'asinqa haniw kitirus uñahanti han ukasti uka warmi saparukiwa ukasti warmiru sarakiwa huchachirinakamaq haniw kitis huchanakamat utqitisas warmisti sarakinwa haniw kitis tata sasa Jesusasti qaruq sarakinwa ukama haniwnayaqa huchachkarakimati hichaq sarqam haniraki hukampuch lurqamti sasa Aka Israel markansti ma warmi uthana adultir wachuqhuch luriri wasur como ullartanqa Deuteronomio qillqatanqa kunham kamsisqa mandamientunakaq uka adulterium uka linakam kunhama kansa uka ullarapqaraqtana chitiqqa adulterio lurki hupanakasti qalamqa upqataki qapqañapawa illukamarakipi qillqata uka liin Moisesana qamaraki Jerusalén markan mawarmi hupaqa katutarakinwa kuntiq wachuqhuch luraskiri ukatpi Jesucristo kawqankanti ukaruwa papaqarakina uka escribe fariseo nakasti upanakaq sapqarakinwa uka liwin Moisesapa allukata upanakaq ukar puriyapqana uka pashpali Moisesanqa uka puriyatayna uka Jesucristun kayupar nanakan aka warmi katupqta ma uka Moisesaq aka warmi nakarkatupqata ukaqa qalamk'upqa sahiwayapqata sapqhetus kunhamtiqqa judío nakaqa uka Moises uka sutipaqa wali hach'arakipi unt'atarakina sapa naqimay sombrerunaka saqasipqaspal como wali hach'ata unt'atanpi Moisesaq sanwa uka warmi nakaroqa qalamk'upqa pasina humaq kamstasa kunasutqas panikuna sutqete
kitis hiwali hiliri Moisisaq siwa awqam warminakaruqa qalamk'upqa siwayapqam uqatiste uqa kitinakatiq upar uqa qalamk'upantañataq pushtukikanqa Jesusaq kamsispan kitinakatiq manakathan huchanikiqa uqay nayraqat qalamk'upanta pansas uqatpi uqa fariseo kasatsin upanakanipi amuyapkanti kun ukamsaña tap Jesus upanakaro upanaka uka hisk'tapki ukaro payakipi utqañapana uqa haqtapqa manaqtapqa allwakipi utqañapana yaqa rispuspi Jesusaq churarakina pashpat pay puqasiñapan puqasiñapkam chiqaspan kititiqa nuchaniku manakatqa uqa manakat nayraq haqtapqam qalampisas Jesucristo upanakam uqa warminakaruq qalamk'upapa na uqa walikiskiwa uqatpi ma consinuparu charakina kititiw manakata han huchanikiqa upanaka uqapi nayraqat haqta pansas uqa warmi riwayañataka kitis uqa ley wali sumpin phuqki uqa upapashpa unchasiñapa na haqin upan hiwayañatakunata sumati na wali perfectutis uqam chuyma pupanaka hisk'tasip qarakina na uqa mandamientonak puqarististi wali suma puqasina han kuna conciencias na haqtiris tallu kamasapanpi kamachisakarsana Jesus Cristo kamsas kitiqa manakata nuchanikiqa uqa nayraqat haqpanqa qalampisas uqat conciencia panakaparuqa huchancharakina ani upanakas puqanpirkarakinti uqa ley asaypa uqa mandamiento uqa suqtapatak tunka kimsan uqa mandamientorakipi uqa judío religión uqa ortodoxo nakas upanaka uqa puqanpirakipi yanasipkaq uqa suqtapatak tunka kimsan puqañansas uqa qalan yaqip mandamiento na kawqankisa uqan Moisés istasina uqa libro pintati uqa saru qillqarakina suqtapatak kimsa tunka kimsa sapuro uqa mandamientonak puqañataki yanasipkarakina ima paqañapataki upanaka practipa kapqañapataki hani mayakis kitanko taqpacha haya taqpacha Ani una pohkatsas. Uka pairu kimsiru wawa upanakambio chajoñatak sapurus. Hiliru ohambe anin chajosti pair kimsirim chajoaska kipi. Mainite mainimpiki. Maya kuchanchisi ko takpach uka lit pi upa kuchancha tarakini. Anu mah anu adulti luratati. Hankaste takpach li mah uchacha tarakia tausas. Kulursta Jesucristo sanha kititi manakat
han huchanikha han upanaka adultirapkante conciencia panakanste ukachima panakan upanaka ukanpi huchancha tarakina hanina adultilurktsas ukatonka mandaminde hani ukudisiada tsakaya nawal kutikudistio hani ma falso testimonio churatate hani ma kitim chismo seatate falso testimonio luratate hani falso testimonio churatate uka ila mama simara qaw kutisnaya avisaqnaq palta hani uka ni yatkis ukat parli upa aka warmini wayriskoste uka tatitun lipatqa nayraqat nayaro hiwaysiñaq aspawsas uka mupanakaq maynit sarqapqaragin uka warmiki kirasqaragin Jesusaq puqarakinpi uka mandamiento upaqa hiwayam ani ukitisa uka Jesusqa uka warmiro uñhana kawhankapas suman huchanchirimanakaqa kawhanki suman kuntinirinaqa ma warmiqa kunawrasa upan anipi upaq taqis tarakin kuntiq ani upaq kunsamayanpuyarkanti kunti ukan parlapkana uka kawhanki suman huchachirinakamaqqa upaste upa uñatatas ukaste hani upaq intintinpuyarkanti kamachqarakiste hani ma discipulusa kitis upar huchanchañpuyarkite hani intintkiti hanina intintkiti kamachisa kana hani maynis kitisa tatita hani ukitisnar huchanchkitaspati hani ukitisnaro huchanchkitaspati Jesusaq uparuntano hani unay sumar huchanchkismate umaq sarqa mana huchanchasimta hukanpi umaq libriqtawa umaq q'umarakitawa uka upataqa umaqtawa ukat Jesucristo puqarakiwa uka Moisesan leyipa ukat upan uydapis qhispiyarakipi hakawipa hani upaqku hani unituqiskisa ma aru karsunupaq uka iswisunayraqqatansa ma milagropi pasascarakina kunatiq uka Moisesan leyipa uka chaqa wayqarakin kay uraqir halaqtaqana Jesus asti hani una ukamakti kuna Moisesanpi hani una hupan uka waliktsas hankasti kunatiq Moisesan uka warmi adultilurkiuka wali tatina upaq kayuparurkiuki haqusina kill'asis kunas nayraqataq Jesusaq hani una humar huchanchiksimate umaq librirakita umaq inocentita usas uko upaqkunaman suchapanakata qhispi upaq hani unikunslurkiti kunas upaq katuqañataqa uka San Juan qillqatata uka Juan Bautista kamskansa ukama kunaste Juan Bautista bautiskana Jesusara akawa tatitun cordero paja huchanak apaqiri akamundana
kuna suparhan kontenkanja kormiroja papi corderona uka hucha paqiri akamundota hupankirit pacha taqpachani huchanchu paro Jesus akiwano chanchkite taqpach huchanakpi Jesus aro qipqaroyaragi hani una homaru chanchkismata hani pihsa upaja poqarakinpi kunhamas kolin poqaña uka justuñataki uka may poqaña ukasti pati poqeja uka leja ma librita pe justuta librita uka li nairajansa uka akahanchit walidwilata playkusti iwasanaka irdiraktanpi hucharar aka huchamantaway aka ma chachtoqimanta nirakina uka hanchitoqiste hani ukitis poqqarakispat uka leyinaka payayir opción iskiku akipi payiri uka kunhamat qomas nuka kuankamsis uka pagopa uka huchan kunasa hiwaña o sea maya utkarakiwa amaq pagamuksas huchamanakata kunas uka huchat pagaypaqa hiwañarakipi uka pi aka hermanaka kunaspa sopanaka manu paqarakispapi kunateja kuna satekta titiwasanakara qispiañatakiqa kunateja uka waliki uka nakatqa aka mundurkitanipi wawaparaki hanchita uylata upa pawqañapataki upa pagañapataki wasan huchanakaslayku upa hiwawayipi cruza toqina uka liyi toqit hiwawaya uka liyi toqpi hiwawayarakiqa taqpach huchanaka suparupi qipqaruyawaraki uka huchanakasata hiwaña uka cruzarupaq ch'akata tuñasiwaraki uka leyitaki puqasiñapataki uka puqatawa ukatpi uka hiwatanaktaypit kimsurutupaq tatito haqtayrakina uka usarakina Jesusaqa ukat hiwaway ukat justificación taki kunateja haniwa uparkundinkanto ukatwa uka mujer adulteraste uka kunhamteja upaq apanitarakinpi uka nayrajataq paro Jesusaro upaq Jesusan hakañpuyrirarakinpi kititej uka upaw huchap qipqarwayki uka taqpach mundut huchapana qipqarwañataki upaq katuqarakina upa nayraqataro hani una humaruchanchikismati kunata na huma lugarankaskarakta nayasti human lugarman hiwarakiaqsas naya huiwaqa humanaka hucham laiko hani humar huchanchikismati humaq librita uka hupan tatitun corderopa Naira testamentut pacha wal kutirakiwa upaq profetizata askarakin amtasipqam uka uywa hiwawayaqa adan uka
lipichipaytaway upan isipanakatak ma uywa hiwarakina uka upanaka conslurapjanja uka hoja de higuera tupanaka es lurasirakina hanipi hiwasataki uka sirukaytiq human kuna lurawi masa human pash uka espécimen inasa humanak pacha inas siruchispa haninatak sirukiti huma huchararatawa uka apararakiwa uka upan isipa haqin luratapa tatitu istapi yarakina ma sumay simpi o tatitun isip justicia ki ukampi hupanaka laiko hupanaka tak ma ispi wakiarakina uka uywan chipanakan bilorarakina ukat qaltawayaraki ukat qaltaway ukat pi profecia uka tatitun cordero putañapaki ukat pi qaltawaraki uka tatitun cordero putañapatakiste uka abel uka pi katoqarakina ukat pi uparaq sum katoqarak ukat upaq justutsi kain kuhanipi upahani ukistarakin tangosti upapashpatkun upaqkunatiq uraqit achunakampu kampi uparuqa munayarakin lurañ munana humaste wal trabajirakitsiu uka uraqi hanipi maldisitarakin uraqi kunati haqin lurawipaki uk maldisitanpi kain ukaste uka achunakampi uka maldicionatakiqa ukampi tatituruqpaqa yupaychañ munarakin hani uñihañ munkanti hanu wali hamaq nartisa fiestawa hani aka awkim layku uka uraqaq q'ala maldisita aka uraqaq maldisitawa maldito aka uraqaqsas hani rupana panakanipi taqikunapi gracias panakaman q'apqarakina chaste ukasudur uka maldición ukampipi kain uka maldición uka sudurampa uka achunakampi tatiturupak yupaychañ munana consay muni p'iqirakipi upaq pap'iqriki uka religión uka upan p'iqiparaki Abel Cuasti contejo tatahanaka akam subjeto jaya akam lurañawsas uka tatito hetichano masuma qoma uywa naya lugarana uka sacrificar krakin uylapampi ukat naj awkihanaka kuntilurki uklurarakia ukama cordero tjarakina uka justo statit nairahan está muy
uka wilaste tatitun nanchawi para kini uka conoce teje uka Pascua es que uka Ángela naka ma acuerdo pipa naka puri para kini kuna tek tatitun wilapa tatitun wilapa cordero uka ani ukun kauhexan hirupas kunapas panaka mayakpi amtap para kini wila kupan nakaktakap harakina. Kuna hati manaka unyihap hata kwa wila pasap harakita o panakata. Uka nakaste uka wilpe takta harakina. Ma familia tak ma corder kamaraki ut harakina. Uka respeña o poninerakina. Humanaka sapara tu chanji sepata ma ofrenda panepham. Uka tabernaculoro panepata. Kunti ho chanjisipki ukamanaka amparam loqatapqama kunateqa tatitun milapa saparatu chanjisipkanu panaka ukarpi uywa papaqarakina smayempocha ukama uyu toqe especie no ayu kamblurañataki apapaqarakina upanaka ukat justificata paqarakinpi anipi wasanaka amta sin puirtante kunteje wasak sapur lurtanuk sapuru chanchastaninas uk hanipi sumamta sin puir karaktante saparato chanchas ukapi upanaka uywa papqarakina huchaqtakipinpi uka huchanak uklurk Jurnal sapur simanat amtas pachati. Ukat uka frente apan pachati. Ani apan chika kaspat koma may siphan. Uka siman pachapi. Kims raks apan khasas. Kims kutikers apan uk palit uka makapan khamaya tahat. Koma pachati. Inasa inhen amu yaskti. Ukamu panaka may sisir kipi ukata titichurara kinda ma ofrenda ukama ofrenda main mara taki uchara kinda uka calendar bíblico kama zapatunka uka yunki pauski uka imantaña consimante huchimant kiayuka ukawa ma ofrenda taqpachuka congregación ataki upanaka huchanchaskanuka mamarataki uka luratarakina ma pueblo pachata kallukama como vale ofrenda hilir pachachaqaya chitinakateqa ma ya sapakipi uka kitite hilir ahlitaki uka peqatak pilok qataraki uka ofrendaro pa hilitaraki pi uka nairir sacerdote Aaron koraki uka tupani uka panakaraki qipata uka hilir sacerdote uka markanja ampara pilok qataraki uka uywa toqero ukatpi uka huchana taqpash huchanchisipku kanaka marpach lurki uka panaka ukar uka ofrenda loqtap haraki ukatu panaga qomachata harakipi mamaratakiki ukapi hilir uka muisisa uka ofrenda anipi uka chiqas kit uka inas ma qawhorutaki chinas mamaratak kamkom taq pachaki markataki mamara tenakata panaka chanchaski ukata uka taqpachaniro rakipi panaka panukuraki washtat piqipurut washtat panaka upanaka huchanchisipki uka qipurut panaka mayat may apaniña parakipi aka ofrendaste
Panaka tuka templo pe ka ofrestaña para que Israel makan pe tjetek templo. Cuatarinal como dices Wakanan porque uka ukma karpan lor tarakipen panaka sarap kanuka kasel tenaka uka ora que porip kanuka ka uka abandono para que pe ok tawito loray manara que taki kon pe upanaka waki ap harakin kuplas lorap harak uka Salomon wopa uka ma templo primer templo lorarakin uka baulin yun narga ukalton tapaway harakin kutakan hasaste yakati sindi patawit uka Zorobabelski pair templo apdaraki uka washtat un tapitaraki uka general Tito Salio korakipi altun tapaway harakin nanjadi templo nipkit uka judío naka Kawat judío naka supa ufrint lurap pacha apa nakani pi uklurain pirip kita kuat saporma pe uka o moralski kon ora hachas u maisip kharag o tati to khotpan qispiri pa khotpan uka templo utach pansas haniatis uka saludro khotawai khiwa uka templo siap ki uka pa utachawai khano kunata iglesia uka pi templo panakasuya sipka kipi ani pi uka ofrenda uka expedir amara takiki uka qispiata kaspataq uka hebreos qillqatan tunkan uka tatitun uka liq tatitun ch'ip jutiritak jutañapa uka qanancharak kuna orsateq Moisesaq comunti sinayin kanja tatitoq sarakin pi alaqpash marka uka Moises aruñash t'ayrakin kunateq uka templo celestial aki uka tabernáculo Moises alorkan uka kipka kirakin pi kunateq kupi replix nallukam uka tabernáculo rey ki Moises saqa uka Samuel uka Zorobabel lorki uka ch'ivira kipi kawkiriteq chiqpach suma templo ki jutañapatak uka ch'ivi para que no taqpa yati chawinakaste uka leímos kiqa uka ch'ivi uka suma jutiri takiki uka a Jesucristo jutawayaka mundoro upa jutiri jutkani jutiri ukam upa tatitun cordero kama juti ma cordero kawatsuti tatitun marca patute kawatsutiqa uka wiñay marca tute wilampi anchimpi uka ma tiempo traspasanira kiwasan tiempo saro upaq wiñayataki wiñayawa upaq wiñayawa upaq wiñayaki uka tutaway tatitun cordero pa wata apocalipsis alaqpachana uka apostol Juan uñjo uka ma cordero imlad uñjarakin sipi apostol Juan jutaway wiñaya upaq qawqa huchupaq qipqroyaspaq akamundo interito tatito huparo taqin huchapana qipqroyarakina kun hamata suq apan kitanirakin upaq kitanirakin suqtapaq nayraqata tatitun takip wakichañapataki kitis awkipaq upana Zacarias satarakipi upaq tisintitirakiwa upa sacerdote Aaron ukana kamsanshmuni Juan Bautista naciwarakiwa uka Aaron uka sumo sacerdote kiqa alluk satarakipa Juan Bautista
uka araw niskial uka familia patpihu tarakin upa takpach pueblo uka somos sacerdote pan representante niya pataga consejo na hotkan ha Israel marcana ni uka sacerdote naka uthante uka panaka hanyo uthante uka romano uka sacerdote na uka naga aruni kuiski uka apak nuka parakin pi anyo uthante falso sacerdote ni kautarakin ani pi aron ukan panaka titul alap ki ukan nakarakiut kana uka falso sacerdote nakaste Jerusalén marcan kaskarakin uka desierto de judía alukan ma aron uka disinti dipa unchtarakin es Cristo sarakiwa San Mateo khalqatan ha manaka qampachaw sapqsma kitinakate warmit nasibki konakaha hanyo hukat hiliri utkiti yaqa ukaho Juan mayotita mayura takpach kitite warminaka naski konakat hiliri usas Juana sutarakino hupan representir tirham Moisiset Juan Otis kamapi ukali yaktarakin Juana konasa upa ma profit kamaraki hutana opa waki queja uka sintas misias ki ayuk wakiri rakiwa upa nakaste cordero de Dios satañanta que este Moisés san lipan jama ma número uthaña para que uka pueblo este ap khataña para kiwa peqe parlo khataña pa uka marakiwa tak pachuchanakasa uka peqe parlo khatasaste ukatpe akawa kititej aka hucha apki Israel marcanok tatito kitaniyo Juan Bautista soqta pax naira Jesucristo nasitarakiwa uka familia pa uka descendiente uka aron haluk satoqetrakpi hani uka Israel sacerdote nika utkhante aroniko uka romano naga qal panaga apanok harakin falso sacerdote nakipi uka kitinaka titulo kan uka nakipi kuan karakin Jerusalén marcano uka desierto ma legítimo descendiente pi unchtarakin Juan Bautista upa predik harakin upaksan hipocrita naka manaka Catarino papakta manaka arrepintisipram uka ley Moisés ko pana manaka kwat justificación tani uka walip tatsas hipocrita paktawa manaka qal Moisés ley buyolap taxas manaka phokapkas masa kamaraki wa unista paktaha hipocrita paktapi Catarino panaka arrepintisipram takpach judío uka rutarakin sipi Juan Bautista turarakin akan may amoy niya rakiwa con usted Juan Bautista ha uka kunam supa bautizan ha anipi uka cristianismo anira uka utkante uka bautiskan Juan Bautista uka tibilas tapi uka hebreo tibilas ki uka kamsaj uka montaña se haya kun hams wana bautisan kun hamsa kunas uka naga komanjes nima huchararatsas haluka huchacharapqtasas soya prima tatitun utawip soya prima ukat pe propósito Juan del Bautista pa propósito narakino panakaunta si prima pawa huchararapto Moisés san lipatste qal fracasa parakin be upanaka huchana kamakin unta sipram hucharar kama ukatste umampe uka umaste uka símbolo que pico misien no manaka roti sa paraksma umampe ani uka kanyo manaka pakap kristamte
uka misiauta nukaja tatitong kolya na hayo pampi na humana karwati sa paksmawa machiu hamaki aka maste aka ni humara hucha marakas mat hupauta nukaja hupau komachap khatam uka Juan Bautista pana con may Jesus porin Juan Bautista kero ani upak kuna bautice sinya pakin kuna huchanira kupas bautice sinya patakiste upapash salodora chiquitirura suyiste kot Jesucristo porin uka bautice Juan Bautista hani para bautice munkante kwa mati libro qalqat hani upak munkante hani una homar bautice kiris matatit naya homat bautice tanya hawa ukat umat wila pampupa bautice niya pa nalikom naya umat bautice tanya umat bautice tanya naya wila mat ko sacrifice man nahari katay niya haw na huchararad na human sacrifice mat nahari katay niya haw human nayer hutista kot Jesucristo sir paksaragyo utiha mukama hiwa saklora niya saw tak justicia uka arusti profesira kipi fokaspan kwamtihem pokasinya pao Juan istita umak profit nat uncatata uka na anir uka ultim profita ki al kom uncatara kita uka sig muisis lipan tok human ma ultim profita ta uka misiasan takip wakichire ma wila patawa uka descendiente ko aron uka tokita hani hudiyo nagaro hani unkaste kiti nagata takpacho uka warmito nasib ki uka nagat humak takpacho representante tausas kuners teja lokat ki amparo kaka mahtihem nar ampara lokatita ut pekejaro tihem ukama ukam pokanya sewa pokanya sawa take con justicia kuna justicia uka akamudan huchapa ma kitite khilere tatito designata ampara plokate Jesus aro kamachanisa aka huchana kaste tati Jesucristo rupi pasawa harakina Jesucristo pi huchak pata harakya aka mundo sumakuma harakyo ukami wasa pokanya sawa aka justicia watwana intin harakin pi ukat pekepharolo katana kat Jesus umat miski Allah pachat kusisirakin akawana yan muna tuwakaka na hupatok iwa kumplasirakta kuna supak upak pokewa tatituruwa ubitsirakin upak kordero ukat kordero niya patagi hucha apak akamundo tupak katokarakin iyawasan katatitok kusisino ukat Jesus aka Jerusalem tokar sararakin huchara na kambe uka liit pokanya uka lintindi minukuli huchama naka komachetaw sa sopa nakar sarakin ukat ma warme adulter upa intindir upano kunte palurenya pagi ukat hani ut karakispat kaspesnya Jesus nairahan konlor Isak untana hani una maru chanchikismante unas nairakat uka kuna supahan kondingkan ka upar liur inusin tihan ka upawa uchanat harwa haraki ukata Jesucristo hiwa uka cruzatoken ha paksarakin pokatawa
yaqpanaka uyaraparakipi hansum intindis kun saymun pachakaro aka pokata wiskiuka aka tatitun cordero pa con uka uilapa ma u qal chusahan hucha pagata jesipigo hucha uka pagata os tukuyata utaqikonas tukuyata ukatiwa wayqaraki kimsurut bahaktanirakiwa hiwasar justificañataki con hiwasanakar justificañataki humanakaq librepaq tawa q'umaraki hariqata suma humanakaq justificata humanakaq hatatiqompa justo santo humanakaq nan santo kunakapa tawasas uka Jesucristoqa uka willapampi uka discípulo nakar paqwali aportarkina upaq enseñmanana tatit niraqar Jesús aste resucitkanuqa kuat María Magdalena uñijana nayraqtani uñija uka ch'amaqa uñijin puirkante chimpana hiwataw sichaqay paq sartqa anipunta karakinte Jesús aste para Oskankuaqa arupata kunham arupa tatito pawalpi istkasirakina pa judía tradición arkipi hanliam tistati hanirao tatahar makatkit hanliam tistatis wa Jesusa qantaya wiliktan qarakina uka discípulo naka ukankan korki unchitarakina uka unchitarakina uka discípulo naka hacer fantasma wasas kunas fantasma sapqanqa upanaqa uñihapqanpi kunam tiuke hanipi na uñiqstqaya kunhamsa uka cuerpopaq trunkamaqa na uñiqstqaysas na apaqana cuerpo papaqstqa ima aparaqsta hiwatarakinsa aka fantasma wasas Jesús akamsis aka t'antanitutiki aka umañanitutiki ukat manq'asina patas bajadiwa taq manq'irit wasas Jesús opanakar llamk't'aysina uka tupasti kamsanchik muntatit ma uka tiempo uka risit han llamkapqistatsano necesitkiku hanira awkir makatkanta ukat arumaku paqkutiqanqa paq llamk't'aysqarakina kahor sarpachana kunawsata risitkikuqa uka discipulina kahor sarpachana paqa tatito narpana Hebreo qillqatarakipi tunkamayani ukampis Cristo hutiwa hichaqa upaq hiliri sacerdoteqa taqe suma loravinaka utiki ukatqa kawkhantiq upaqa sacerdote siruki uka hadiwa ampara loratakiti aka creación akita celestial haniwa
wiñay hakaña katoqarakina yaqpanaqa niupanaqa wiñay hakaña katoq uka aka humanidad ukataqa huchamanaqa qumachatawa kunat wal upanaqa huchanaqa pqiq pasnaqa astiani yatipkarakiti kunata wiñay uka hakaña nitupanaqa ukanqa pacha Jesus katoqarakinpi wiñayataki sacrificulurki ukanitukan ukanqa pacha apanukutapaq pachacha unqa ukanqa pachacha may kutiki manchaq ani mayat may mantañapaki may kut mantañaki pawiñayatakipi kititaq ñayakiqa kunataq uka huchpagañataki kunataq uka vigenciapaqa wiñayatakirakio may kutiki wiñayataki taq pachaqa manita kamaraki aman yawsapaqtati amanaqa q'umaptati huchararaptacha q'umaptaqaya manakaq santo sata hawsatapaqarakta justo uka justo yawsawtuqa kan manakacha kunasu man kuntiq manakatuqapta huchararapta thani chucharapta justo paqtacha justo kirinakati yawsi justo nakapsas amparamtapaqam tatituri ispagarañani ispagarañantati kianti uchanimanta yawsamta uka muchani sipka uka umpanaka sawana uka infierno suyasikaraki tatitun blasfemo uka wilaptuq ukar manaka takicha sipta ukata uka anuali kaspa inmunda kaspa sallqa manaka katuqapta tatitun wilapa ma kutikiwa wiñay hakañataq churawaysta manaka burlasipqa manaka responsable pqata manaka tiq yawsapta wiñay hakaña kamsisa kunat sisusaqa kunat sanuparkuntinkana ukat San Juan aka warmi huch'uqachluririste wali musparkañarakipi mali amuyt añayurakipi chitinakas aka warmi apani fariseo escribinaqa apanipaqaraki uka Moisés leypa apaniraki uka fuente kiti panaga Moisés leypa allukaraki uka autoridad uka Moisés toqe ma warma apanina tatit Jesus nayraqar apanipaqarakina uka Moisés autoridad kunatiq Jesucristo ukasti Moisés leypa chaqarakinpi ukapi pacto reformulorasi utqarakiq apa uka kirina hupanipuritanaka nukuntasaqa uka discípulo Moisés nukunakqa pamukta apanio arsqit upanakuna ipukitapkan ukata kuat quntasino panayra paykutiwa uñist'eraki luk'anapampi qillqarakina akakuna sentido nipachas Jesus paykuti qillqaway uraqiro suqtiri ullarañani upanakaq aqsapqanu Jesus ariyantañataki ukat hupar huchanchañataki Jesus asti ukapachaq uraqiro altasina luk'ananpi qillqana qilltana
wasitata altasina oraqir qillqasqa kinua. Kamsallmunaka. Jesusaq ukuñasht'ayanupanakaraqqa discípulo misisanqa paykut qillqana uka luk'anapam qillqana kunatsa paykut tatitun uka sinena paykutiri qillqana uka mandamientunaka uka nayrit pactuste paykuti tatitun luk'anapaq wiñashtarakina paykuti payqa tabla piedra ukana payriste uka qalalurata uka paykuti qillqarakina kamachansa uka Moisés t'unjarakina uka Montisinay uka marcas kunlurasqa para que idolatría lurasqarakina Moisés kamachan t'unjarakina uka kimsa oranqa israelitanak hiwayararakina Moisés pa tawlo chiqa kiski uka pacto may lurataqa aniu uka iwasaq t'unusnatsas Bashat tutam Bashat kuthanim siwa payri kwaste payri dap kwat bashat qillqa ukat nayra pactus tatitun paykut kwat éxodo qillqatanste Kamsis éxodos qillqatana Moisés sarsano pam tukuyaqa qhata pa tabla qalat churanirakin tatitun luk'anaman plurata uka titulunmi qillqata tatitu churituwa uka qalamluna hupan luk'anapan plurata ukan qillqatarakinu taqikunti uka munti uka asamblito uqhaw iwasanakasti umiraksnawa tatitu luk'ananipa chati cuerpo niña popancha cuerpo nipa chati kitite tatitun pake tatito qollanahayo tatito espiritua aniupuyo pa luk'ananikita nini amparanikis upaq luratas pocopi pa luk'ana Angelina kaq espiritual upaqnaka cuerpo celestial cuerpo ni paqarikipi pana criatura paqarikipi tatito ni cuerpo nikiti espiritu chaqay tatito luk'anapa qillqsi iwasanakaste kan sumamuyta phañasawa nayra anti testamentoste Mukatiq tatito nirapaka nuqaqa awkina walqa taqi tuqit manifestación uman haqiruq upaq kunsusan uka mediador nakusarakinupaq uka mediador ka ángel narkirakinpi uka mediador uka arupanaku ko parlarakina ka haqina kampe Mauro kimsa ángel apurinarakin uka Abraham toqir haqama chachana kama aniupanaka kota ahora más aniupanaka chachaki ángel na kawsar
Panakaro al sum sirt arakin. Pankil pasti parlarakin. Iwa kunam simans ahora marimans na. Pariati tiap hari kiwa. Oka gamoruk saro. Ok alton hinyatag. Abram kaste. Suri no papi con garakin familia panak. Abram aste. Ano nis kasa. Hilapa. Apa wainas kasa o hilapa yo erakin. Okat upan adopta tarakin bi kwa lotu ka. Wali muna tarakin bi. Kwa sudum kwa hani asas. Uksarot unta bi pratani. Hani ukamakas pati. Reporoste. Mainiru katunda. Apas mainir sara paninir sara. Abram kapige hani tihan mungkan. Hani wa uka justo huchara nagam hiwainya taki. Uka hiwainya spata. Abram kamsas justo. Upat katokchen imagel. Angel arseo. Contacta titunarpa. Kamsis. Tati toxeo. Tati toxeo. Tis parlaskan ha. Angela parlaskan. Uka mediator ukampi. Tati tu espiritu. Hani itumpan istam istiks. Kotimpan no istiks nat. Uka tayaki ukpi katorak. Uka air katornya tega. Uka bokal ko tanya paraga. Kami waskan pala iri pachete. Kom garganta ni pachete. Kuyu ni pachete. Tadi tu espiritu cha. Uka mediorski kusatok parlarakin. Uka ampa. Ani tatitun lukan apa gitu. Oka mediador kan lukan apa lagi. Nayan kau hangis ko. Hechos qilqatana. Isian kamsansa. Pues itong angelo diciendo como tina ahí cuando angelo ko sarsa o katokan exos kalkatan kamsis tatito unshti siya angelo unshtana kwatin sin kalkatan maisis parok sarakiwa Kiti sumar juiz ukuchitama akata tito apane de ultataruk ángel uka ángel uka sarsat unchitkiuka pati con esta ángela o sejaya aneta tito kiti exodon sa tatit sejaya pa espiritu Aka hak ni kamparin kita angkil toke pipal khair ke akate moisisa ke kati sirtung kan uka angkilan peiskan hupar pal khaikan como tisinai kon ha au khana kam kisna kam buka aruna katokap kan uka montisinai iksan sipe uka tatito Chama pambaro pampe parhayanwa kamsis kila sekaya istiwana hopak spakit ampacha apostol Pablo kamsis upa Galatas waqilqata
Galatas taqtap kontakis koleksire gasti ukasti Ángela naka ukupanaka toqirakiwa kitanitana istiwan pashparaki parlaraki ma Ángel toqiwa kualukana ma Ángela lurarakina patpitatito nanapana ukua doctrina tste kua legalismo tste kititi legalista kia kititi pokaimon kileja panaga perfecto imani ukama uka Ángel nakambe kititi kualito pa justificata imana pjeja Ángel pa adorsase Ángel adora uka panaga criatura pjeja ani uka kultu kite panaga criatura pjeja chaste kunam se wasa acá tiempo moderno kiti Jesucristo pero ay hanchito tokutao Jesucristo kirpone oko hanchi wile hotok hotaraga ti sayo pa pashpitu sawa pa manifestar ki wawa pama ole qalqat sa paste wirura ki pan tatitun unginit unjat Juan testimonio chora waraki akati aka unayat tutan naira qataraki unayat pa naira qataraki hopa be chiqpacha kam Moisés toqo kualiachore kunate gracia chiqpachake Jesucristo qotarake hani utatitur kitisuñikita kiti taqtatitu no poco unhin pa unteraksto tatitu kitantaste Jesús akio anchina Paula nirake cuerpo nirake Quat Hebreos خلقتان ها كامسيس كابريس خلقتان كامسيس والكوتي parlarkina والكوتي كونيمناتا أقول لك تقيوسات نكر parlarksan والكوتي وسن parle والخما may ukangil nagtok yakati mo na kunate au king kanu ko au kachis ikuru nakaste parla irakti wawa tokre creo que ni ukamididor tokete tatitum Jesucristo no tawi paste komididor nak panok harake mami didor ki harake tatitumpe uka hakanakam kotste ukpal kot ukawo paste heredero rake para kiwa pan arsu kuchamampe kuwasa kumacho esto kuchana casa konta sirakiwa tatinera haro konta siraki Jesucristo kurbuni be walka aka Jesucristo que sapaki oti
mediador sata. Jesús sao mediador ki acá machak pacto ki huila papia o camp suma huila para carga. Jesucristo sapaki suma mediador untatarga. Esa alukan nipi. Acabar mi adulterar ani uma hujanjik mati maha o matawa. Panakan unyas tayo manaraki no ka hujanjin na karo. Ka tatlukan na kail paikuti. O ka naira pactuste. Paikuti lagi ba tati tuntukan po siya talaga. Paikuti lagi o lukan ng pampi kail karakin na. Orak este. Ada nasi. Kansa iso ni. Orak laka o chachara kipe. Jesucristo ambara mambe luka blora. Machakpak tlure. Aka hakin chima para. Aka partenste. Una reforma que pacto na. Tatito kamsis. Ko Jeremías kalkatan. Jeremías kalkatak tap. Tungka mayani. Tatitok sewa ma orua poninira kini kuna pachete na yaka Judá marcampisa Israel marcampisa masuma machaka arustawi lurka uka uroja aka arustawisti haniwa kun hamatek naira au kinakamampi lurkta ukamakaniti kunan pachatek hupanakaroja amparapat wayjarusisin Egipto markat irpsung ukama hupanakasti haniwa arustawi jaroja pokapkiti naya hupanakan uywirinaka chiat ukasa naya tatitua uka arsta kuna arustawis kaya urun israelina pi lurka ukha akamaniwa naya linakasti chimanakaparwa usku Peke panagaruga kalkantaraki nayasti hupanakat yu zapato hupanakan naya marka parakito naya tatitua uka arsta nayar untanip nayar untanya nirakiwa wakis haniti yaticha winika mainit mama amigo Montagarosa kamaraki familia Carosa taken nirakiwa hiskta uka pacto uka montsinei kuankanuka ayatpi pokereki uka nayapi chakpacha panaka pactopi walorap karaga uka bonita pájaro dirakipi uka una makitija malisinakas pues kamachis kualisti ali hanipi kulpan qawmarakipi chiqpacharaki kunate un pacto lorki uko perfección obra ki hayuka an pokata namalsima ukaliste
chiqpacha hiwasanakatakise hiwasataki condenación hiwain ukaraki hiwasataki tatito hanite ukrifono kaspaja acá mun interpipir tirakispa hanukitis perfecto impir kaspate hanukitis ukaliste kayun kaskaspe acá razón manase chaqarakispapi sapurakas Antiguo Jega uka fuego eterno kar infierno hanoma umagler culpamta le hanip culpa nikite han pokan peres kuntags panak paklurap je tatis anoka a ver napokan peres pe tatito anito mautista na adanan wopa hucharar haqe na natural sakasa mala cara acá paklure suicidios pausas es el tenegani komiskante panagawali confietar apjarakena ma arukisap pokap hawa imanyaniwa tatito palaskano sapuro acá mandamiento nag pokata imata manaka obra pokapjata na homar 21 choro aunque maldicir aquí ma pacto uka pacto lo cámara kipe kunat tatito kamses hutanima roja conocerte mama chak pactlora okotsti naira pactos kahurs qalqa patawla uka qalat lura kraki malisa somali santas kraki ko hiwayarki loko etrahani ani ko hiwayarki pe na reformaba ma pacto ya qamachaq pactlura kahors qalqa na man akalinak aka peqero qalqarga chima mana karsiwa anu litrajat tatitun li qollana hayopa kamsajmuni uka consoladores kiuka anqata kasta poqam na 421 na uka naira pacton pe no pacto kamsas kunsis na qilqawa chima mana na chima churarki chima rakuchama na humar mantama na humar huchamat na convencime una chima manqata na prosirakiwa kun ham tlurañaki uklurañataki hani humaroja ukwa limpo maroj apnaqaman lokwa letra hiwaycha khay ma bashpa tratoste ma letra peganite pega maroga qilqa lima linak chuma maroragi qilqantaraki sapuro conocerse amuike tatito piqepan qilqaraki wachuimapan kamsis kwa consoladoroka kamsis dayawa huchabadak papacharaki na humaroja kunte huchanchis nayasti hupanagaroja ñan qalurata panakqa perdonarakiwa hucha lurata nakapatste haniumayamsa amtas qarakiti nayata tituwa uka arstasas naira pactos
kititej pokañapano ukali haqirakipi bayir paktun kitisukito kitisuk tatito humani na humar perdóname na komachama hani mayamsa amtas khate huchan nakamata ukapi machak pakto Hebreos kalqata Hebreos kalqata Naira pactuste oka tantas qaraki okasti chaqqarakini tatitoq saraki machaq pactut parlarakinpi oka nairaqa kiwa tantat amuy qaraki tantaqikwa okasti chaqqarakini usaqaya utarakiniwa machaq pacto Guatupas quitaspas comarakiwa naira okasti tantaqarakiwa tukus qarakiniwa chastiwa sanakaq amiraksnawa kunats payir kunatsan huparuq kuntinkanqa paste machaq pactupaq lurana yak machaq pacto lurarki Romanos taqtapqa Ichasti haniukuna hucha wis utikiti Cristo Jesus kirinakatakiqa kitinakatiqan hakapki hanchin muna ñaparqama hanukasti ahayun abnaqata hakapki ukanakatakiqa kitinakatiqa hanchituqa hanchiparqam sanaqa hankasti tatitun hanchiparqam sanaqapkiti hankasti qullanay hayu abnaqat sara naqapkiuka na hiut humana hucha manaklayku humanakar justificapaq manakati yawsaptaqa kitinakatiq yawsapqikunakatiqa huchanakati hiwawayi partrestarakiwa hiwasanaka paqqumachawa esto justificawarakito Mahtua tatitun milaptoqe yawsapqta justu utsasa ukapi tatitun pira hani upanakata kuna condenaciones utqet tatitun Jesucristo kapki ukanakatakiq kunatsan condenación utqe tatitu urupi Jesus araki condenatana apasti hiwayataraki cuatro resucitaraki kititih tatitur arkapki tatitur arkapki upari yawsapqe aniwa kuna condenación supanakata kutijete pairiste ahayun hakañaja Cristo Jesús toqeo nayaroja hucha unaña barham sarnaqaytu respito kamaraki hiwañatsa Respirakita. Nara liberarakito. Upahiwa warakiwa. Liyite. Uka poca sinya pataki. Tatitun justicia. Kidenya katiya usapki ukatoke. Amen. Kidenya katek tatituria usapki. Poca tarakipi. Uka pokatawa tatitua na lugar pagawaraki tatitua na yalantiwa waraki
Ukalista nipikuna autoridad nejes. Kititeja kaski ukapi paj daqarakispa. Kunatejli kontenkeja hiwam. Kualit libre jarakipi. Tatito un cuerpo toqueste. Hiwasan lugares. Hiwasan land hiwawayi. Para restaurar que hiwasan acá kamarake. Kamarake. Hiwas paraktan pe. Upawana hiwas lugares na hiwawaraki. Na hiwawaitwa. Upampi. Hucharo. Una tercera tatitum na aptatarakito. Uka Moises en lipat libre rakitna. Con na poco warakcho. Tatit Jesucristo. Kitis nara uka. Kitis tatitum bikiuke. Pa apostol Pablo Kamsis. Tatitun lipasti. Nat espera que te aniunar con una condenación tikite. Manaka tatit Jesucristo biptate. Tatituru arkapta. Ta arkapta tatituru. Hucha manaka tiwawai tatito. Iau saptate. Hucha manakata. Tatituru stawai hiwasataki. Condenata aptati hucharara, aunque justifica taptach. Manaka justifica taptati. Hanit karisipkista. Justifica taptati. Kuna suman argumento manaka. Tatito naropa. Tatito naropa. Manaka justifica taptati. Manaka justo tatitoke. Hina nakatiyaw sabta. Nahtatit na irakan. Iyaw tua. Justo tua. Ampara loktap ham kupi. Na justifika tatit. Tatituriyaws. Na ya justo ta. Aka justo na ya toque hakani. Na ampara loktap ham. Tatiturius pagarapham. Tatiturius pagarapham. Tatiturius pagarapham. Ampara pakapham. Ukapi tatitum promesa pag. Kuamaste? Ukapi pair. Kothisa. Kau kangas karaki huchanchiri na kamaste. Haniukitis. Haniukitis tatita. Tan tatito. Kitite porque. Kitite perfecto que. Kitite digno que. Hiwairaga. Ane una humar hujanchix mate. Kuna sanko. Hupa hiwi hupa taki. Hupa sacrificase. Hupa toque. Hupa taki. Motivas a negase. Ma pausa. Tatita. Una te libertad aquí. Kowal loreñata aquí. Una te uchana casana. Hukam sum huchan sinyamana kataki kit. Sara han huchan chasimti. Ay, no contengo tete, ni nar contengo tete. Pair. Han mayam puchan chasimte. Kaun sanj mune. Kam sanj mune. Han mayam puchan chasimte. Mawar miro. Opa suman pi munarakena. Hani puede kite kwat peatol tirarakena. Han mayam puchan chasimte. Kuntas pakis betag. Wachat nasi waike. Tatito justificata justo. Tukuyata. Kunam se basa.
Wasned hanuchanchisiñatak naypashpati lurirista. Ukama hilatanaka iwasanakaq ma luraña saw uthisto kwatste haniwa kuna hamti hanchaq munki qamarjama sarnaqaña kiti kam saramana uchanchis maqsapak hakamsite nayawa akamontan los zapata kititinar arquito aniu pachamakan sarnaqkante tatitun uka qhanapam viñeje qhanapam na arquita hanuma pashpar arcascamte nar arquita nayawa akamontan los zapata qhana kititi arquito aniupaq ch'amakan sarnaqkanite hankuasti suma qhanawan hakan Jesusaq tatitupi suma qhana Jesusa wale suma qhanti k'ajkiri uka tinilukanakan qhanti uka tini aniupanakaq atipañpirkiti kititiq tatitur arke chimapana tatitun suma ukar upay sum qhanata aniu ch'amakan sarnaqanite sapuruste tatitun qhanapi qhatani uka iwasaq wiñaya tatitur arkaña amén tatitur arkaña tukuyñatakis walhanirkani atipkite panakaq saluqkata kunam sakaña kiuka Moisés leypampi haniwa uka adulterio riqsispapi uka reforma taqchaqay uka Filipenses qillqatan kamsisa Filipenses kamsis tatituwa uywasanakaru kunti lurañasaki uka tatituwa iwasanaka han uliras lurañasawa iwasanakan suma sarañasataki han kunamanchani aka han generación han walinaka ukataypina iwasanaka qhanañawa suma lusaksna como qhanñan sakamontuna manaka taypina iwasanaka rupi qolinajay churisto qolinajayusti ukamaraki kunti was lurañasaki chiqpallapina Oni Moisés leypam sanaqañasakita iwasaq libritanpi cual Moisés leypata hankuasti tatitun espíritu wiñajakaña sapuro tatituro iwasaq maunayan tatito hata irpitaya naraq yatichitaya kun lurañajasa ka hakawi hana uma tatitun espíritu pa kunte lurañasaki kun ham lurañasaki ukataki Hebreos qillqatansi ukan kamsaskis tatituwa kititiq munki ukar tatituqa waqarakiwa wawaparo uka disciplina maq soporta tatituq wawaparqa munch'astama kititiq wawarhan suma disciplinkuqa kiti awkisan ukamak tijaspaqa taqiwi wasaqana kaqa kitinakitiqa ukamaktan kuq wasardurakiwisipi Diosnaka awkinirakitanpi aka uraqan awkisanaka kunatsi wasanaka hantatitur udiskañani hakañataki kitinakata
uk takikpi disciplina reksten kunamantej uk kamaro hiwasata kunate waliki kotakipe ko santidad ukor hiwasaqsar naqañisataki chiqpacha kunaja disciplinasa hanipi ko sartapjama qorita Kitina katejo disciplin churarakipi opanakaro awqarakipi ukamara hiwasan Espíritu Santo wa sapuro uk disciplin naraksto a veces qatkum na kumrag nan wisin no khano wali malakar nakarakipi panaka na mukitpi Hanina no hage. Hanina no kormitis kiriste. Nano hana kateja. Kunos dejando mai harkipe. Amuk sarakpe. Kahun. Ani uma otomang aka katebang. Amuk tamsas. Ma. Ayusa. O no. Kunos Upana karinas ma corrección chora tarakenpe. Comer que aukina. Kawar munki kwa. Kitir muni. O paro. Ukat pi disciplinar ka. Ani ni pi okipa karakspeta. Maya moira kyo. Kunte palur kaspa. Han ani wawak. Wastar durakipe. Ani tatitur perteniskite. Tati tungkol cui masana karaki winyai hiwasan sana kawe paksare kunate pak konsularax to wali sompe aiso wali tururaki hawe hanist kistade uma asnun munta Ukat halawan paukannya tawa. Ukan paukantanya. Wali piri usurak ya. Nah wal kuti katok rakt. Ukan nah wal hacara kiyat. Nata karu kispista. Humaste kunta kispista. Na este human santidad mata. Human voluntad amaro. Hujan nakat kumachata ano iwi su ina alakom wa tujan sinyata ki hankostis munasinya winya hakan chornyata ukat chui masaru chasrux consulator churaraxto amen pana tatitur encomendaciñas uma ma nahualura naukluraxas como dices en lip puqasa adulterio rakipi ka hiwasak librete uka moisisan libre pat condenación ukat hiwanyat hiwasak libritan pe tatiton qollana hayupat ukan lipan karaktan kama kanyisar tatitur encomendasisa suma karaksna wastat umanakris tapkhama justo pkhtate Kitina kita ampar lok tap kama. Justifica tap ktate. Justo ktate. Tatiturius pagarama. Tatiturius pagarama. Itaklerap ham tatitur. Tatiturius pagarapos ma. Uman hichuru. Jesus akan kaspa. Ma alder kamsapa. Hisakan kas
Aniuna humaro chanchisman ukamsas pa muhi atlutin mako kangas masti sapkharagisa aniuna humayar chanchismat saram hanu chanchisim hantilin sana narsigit hiqatatawa wiña hakaña suma hakaña ora phañane tatito ispagarapas mawa aka sumaro nakamata tatito kuntiu malurawayta tatito Jesucristo ka pawarak mahile uka luraway wali sacrificio wali taqisiway wil wartaway ani upasilaki tatito matake uwa qispi asivisti wali chamarakipi tatito humaste midam loqtasiwayt nanaklayko humaste humamadon hayto apresta madadiu hama chititeja ioski katoqki humar iostama humachuraraktesta humana unch'asip qarakista wawamata tatito washtat suma nasita qollana haytoqe ukatius parapas tatito kunamte saqispi kuma warmir qispiana uka muisisan lipat uka hiwaiñaki uka toqeta uka librarakta hopa uidaps transformarakta aka warmis aka qo machataqa ko uñeta tatituru arknaqpach arkparakpach koyus pagaraps tatito aka kuchon baruma hoinsirakim aka kuchon ma humasti windisirakim chutinakataq human arkirina kamaki aka pulpit nairajats human evangelium qanan chapqsma kunatiq chiqaki uka hanku sinam tatito taqpash kunatiq qanaki ukamo huma panaqa qananchara kunamte wawa mahiwayki nanakataki wiñayataki taqpachaka humanidad qinakataki kunati panaqa nasip kani panaqa sanaqpañuk humaro loqtas sapur tatito ukat qollana haykatu qapan wali suma hakawirakinpi wali kusisiña ukatsti hakapqarakini suma frutumpiraki uk mahwentisirakim taq sapi mayniro ukat urapas sumano tat yoqaman sutiparo Jesucristo amén Dios pagara tatito 25 huma tatito manakampis kani